O te fia whaafelo i atu I lau whaafonga angai le nei tai au, ma lole fo lau, alo mai o Talala Radio Samoa. O le soe whai aile te e whai tū la tangata whai ngā luenga I whale so I toto po o I lātou nei le New Zealand Black Service Laboratory ma e onoa a fia ai, ma nisi o tā o tonga e mo o mia ai lea au nanga. O le ana mua I la pata I le Black Service whale mai I le onoa a fia o le sapalai o le toto. E le ngata I le te e le so a o le long weekend wa iai nei le whaamina tuina o le King's birthday. O le au nanga le nei o lo o ia sapala ina toto I whale mai iai au kilani, Waikato, Palmerston North, Wellington e kala I stete ma Dunedin, whaapia I manisi o whale mai tūtu o tasi ma whale mai la iti tua. Ai ele I o mai lai le so ma a fianga o ta o tonga manisi o siaki tū ngā o tolo pō, o le alawa fo e o lo o whaatuai le te leo isi ta o tonga, ona o te te e fo mai o ta ua junior doctors. Le olo o whaawau mo le fast fuluiva I tū la whaamoe e umai le tau le valu a tai au I le tai au. Ma a ofe whalo a iei la fo mai, wha pia tangata ngā lulua I whale so e toto I le vā male matanga luenga le soi fo mā luluina, o na lava o tutongi, o ngase fo I lea o lo o a fiai o na o le telo siaki mata o tonga o tolo pō. Whaawau pia ona le aisa ele tise le whaita wafi o whale o ainga I au kilani ma Waikato I le mō watu ai o winga lo wao le tau, na iai le vai aso nei. Tu ufa atasia talo o tai au le wha amaoninga lea mai le vekta I tūsa ma le luas fulwha a o ana pa anga I au kilani. E le I toi ola lava le ele tise, ma ona o le saunga le muona wha atino ngā luenga le au whai ngā luenga o le mafua anga le o le wha atuai. O le pō le so lulu lea na motu si ai le ele tise mai whale o le tūsa ma le limas fulua a inga. E au fiai au kilani ma Waikato. Ma I whaafanua na tu ina mai reporti le vekta na po o le teleo a inga au kilani a fia o I lātou nei le tuisi sifo ma mātū. Ai I Waikato e tu sama le luas fululua afe na motu sia ele tise, ma I tu ufa atasia talafolo o a fia pea le whaitau afe. Wa I oe le pule ngā nu a Wellington e whaatau ese ana sea o loo umia I le malai lele. E se mai le paketi al whainga malo ana nafil pale mene, o le alawa fo ina pisil pule ngā nu o Wellington e lātou. E tala noala na paketi se fulu tau sanga, ma o se tasi lo mata uputa ua toe ma ale na lo te ai. Tolos fu malwhapa sene se al pule ngā nu o lo iei nei malai vaalele whaavau malo I Wellington e. Le e tu salo na tau male lua se lau fitus fu malvalu miliona. O se mata upu fo ina tu malo se ele pule nu utori whanau, ma ili whina o le pule nu o le whaatau ese o sea, po o le motu anisi o tupe o lo o whaanganga mo au nanga tā ua le ai. O le whaatau ese o ana sea I malai vaalele na o le pāwai leo mata upo le paketi se fulu tau sanga. Ma o leo lo o whaawau tala noa na pia nei le atoanga o le long-term plan se io o ina whaamausa li I le whaai unga le masina asau. Lata I le tolu se fulu tau sanga o tau tua, pei tae o le aso nafi le ana sa waile tala o le a whaamuta I le whaai unga o le tau sanga nei le flybys. Tau sanga e a whaiva se lau iwa sfumaleono na tatana I le loyalty New Zealand le Napol kalame e a wao mai ei whaamamianga mo tangata I taimi o whaatawa inga. Le ema whaiona whaao ngā I nisi o whaatau ngā muli, po o le whaao ngā fo I pa ua I le tau e totongi mo au nanga. Mai lea tau sanga e o mai le lua awhe lua sfumale lua, wa lua tesi iwa miliona na paanga tusa lea o le valu se fulu pasene o tangata New Zealand. Pei tae o le tala na sawitu ana nafi o le whaai unga le tau sanga le neia whaamutai o na toe wha o ngā taui. Po o rewards o lo o maua mai flybys ai o le aso tolus fu le tasi o ke topa le aso muli e ma whaiona au ai flybys mai fe whaatawa inga. O le whaatoa wha mai ai o le flybys o le atapuni ai fo e male loyalty NZ. Whai watu I tala o le paketi ana nafi, ua whaai noa mai le ua I paketi ale malo mai le tele o tupe maua matupe whaai titia o tax cuts po le whaititi o la fonga totongi, le e tu samale se fulu wha piliona e tu tasi ai. O tax cuts nei na polo misi mai ele pati ele national I taimi o whainga whaato sino le palo ta tele. Ma o le tele o tupe o lo o whaatupe ai o lo o toe maua mai lea mai tupe whaasau a au nanga le malo. O se swingo le a whaasau mai ele vao le whaata langa I atu le wha se fulu tāna I totono le lua vai aso mō tangata ngā lulue. E lunga atu le se fulu wha whetā la totongi. A o toe whetu na iai tax thresholds po o le maua lunga o tupe maua whaatusa le pasene wha o ngai to e sea mai ei la funga totongi. O tupe fo ia tamaiti o lo o maua mātu o lo o ngā lulue. Le Working for Families in Work Tax Credit o le ACI I lunga. Ma e o atu le limas frutala I le lua vai aso le isi tupe sau. Mo le tusa ma le se lau ono se fulu afe a ingo lo au sia le maua lunga whaatapula o tupe maua. Lea I totonu o low and middle income families.
O totonu lava le package le nei o lo sa wai fo e male child care tax credit le e mawhai ona toe whaatalo sanga tupe. Na whaalu e totongi mo le vaingo whanau ia o ngā amata. Mo le whaawhaingo fio na whaitau o tupe whaasawa tangata ta ito atasi whaapea a inga mai le paketi na whawhola mai ana nafi. Wa iei nei le budget calculator online. Ai more tax cuts, whaato ato e whaaiti a leo la funga totongi, mo tangata ngā lulua i nipsila i totonu o le se fulu whātau sanga. O Talanala Radio Samoa, manuia le nei tai au.